Zmaj koji nije mogao rigati vatru. U dalekoj dolini, skrivenoj među planinama, živjelo je pleme zmajeva. Bili su snažni, moćni i ponosni na svoju vatrenu snagu. Svi osim jednog. Mali zmaj Fiko bio je drugačiji. Iako se trudio kao i svi ostali, nikako nije mogao rigati vatru. Kad bi otvorio usta i pokušao, izašao bi samo oblak svježeg zraka ili mala maglica. Haha, Fiko, jesi li ti uopće zmaj? Smijali su mu se drugi. Što ćeš biti kad narasteš? Oblak, a ne zmaj? Rugali su mu se. Fiko je bio tužan. Pokušavao je vježbati danima i noćima, ali ništa se nije mijenjalo. Uskoro je počeo izbjegavati druge zmajeve i sklanjati se u osamljene dijelove doline. Jednog dana nešto strašno se dogodilo. Munja je pogodila staro drvo u šumi i ubrzo se zapalilo. Vatra se brzo širila, a vjetar je raznosio plamen na sve strane. Zmajevi su požurili pomoći, no što god pokušali, njihova vatra samo je pogoršavala situaciju. Umjesto da ugase požar, činili su ga još gorim. Fiko je gledao iz daljine, srce mu je ubrzano kucalo, morao je nešto učiniti. Udahnuo je duboko, zatvorio oči i pokušao. I tada se dogodilo nešto čudesno. Umjesto vatre, iz njegovih usta izašla je gusta hladna magla. Isprva su je svi promatrali u čudu, ali onda su shvatili, Fiko nije običan zmaj. Njegova magla donosila je vlagu. Kamo god bi puhnuo, vatra je počela slabiti. Fiko je nastavio, širio svoje oblake magle, sve dok nije potpuno ugasio požar. Šuma je bila spašena, a svi zmajevi gledali su ga u čudu. Fiko, ti nisi običan zmaj, rekao je najstariji među njima. Ti si poseban zmaj, ti možeš donijeti kišu kad je najpotrebnija. Od tog dana nitko se više nije rugao Fiku. Umjesto toga postao je najvažniji zmaj u dolini, onaj koji štiti šume i donosi kišu kad je najpotrebnija. Fiko je shvatio da nije važno biti kao svi drugi, važno je biti svoj.